البته پیشرفت هستند فوتبالبازان مالزی. اونها در آخر رقابت ضربه را بیشتر روان کردند به طرف دروازه ما و شماره ضربه دقیق باشد 8-4. اکنون بیایید منتظر مشاهده بنماییم گل های رقابت را. سر اول البته گلی که رستم سویروف در دقیقه 44 دیدار زد از پرتاب علیشیر شکورов. اینجا افساید نیست. بار دیگر مشاهده میکنیم ضربه رو درست و دقیق روان کرد حمله‌گر منتخب ما. دروازه‌بان این وضعیت را برطرف کردن نتوانست و حساب رقابت اینجا 1-0 به نفع منتخب ما شد. در بازی دبیوتی خود خاطررسانی میکنم که علیشیر شکورov توانست مالی فرستاد گل بخشا شود. اینجا یک لحظه خوفناک دیگر که به میان آمد، ضربه زده شد و دروازه‌بان مالزی احمد حزمی توانست این ضربه را برطرف بگرداند. همچنین اون وضعیت به ما نشان داده نشد، اما یک حالت دیگر خیلی خوب بود هنگامی که علیشیر شکورov در آغاز رقابت 1-1 با دروازه‌بان برآمد. اینجا باشد وضعیت بهترین پیدا گردید برای فوتبالبازان کشور مالزی. ضربه را به طرف دروازه اجرا کرد فوتبالباز این تیم برندن استنلینگ، ولی دروازه‌بان ما دالیر براتوف دروازه‌بان دسته ایسترفشان این وضعیت را سر وقت برطرف نمود. او از موقع خود بیرون برآمد و صد روی ضربه این بازیگر شد. پس همچنین یک لحظه دیگر به میان آمد در نزد دروازه ما ضربه زده برندن استنلینگ. بعدم در این دینگلوک و بازم دروازه‌بان دالیر براتوف در موقع درست بود. ضربه هم با شست روان کردن نشد، ضربه مستحکم نبود و دروازه‌بان ما این ضربه را برطرف کرد. پس همین هجوم خیلی خوفناک بود. ضربه محمد فیصل که او اینجا یک رقیب را توپ را دقیق ترش رقیب را فریب نداد، توپ را به طرف راست برد، ضربه زد، توپ به ستون دروازه رسید. پیش از همین هم یک حالت دیگر گلزنی بود هنگامی که با سر ضربه زده شد ولی اون نشان داده نشد. اینجا باشد اشتباه دروازه‌بان و دفاعگر دسته مالزی به اون آورده میرساند که شهرام سمیف از همه آنها پیش میگذرد، ضربه به طرف دروازه میزند و حساب رقابت را 0-2 میگرداند. همدیگر را درست پیخست نکردند در همین فرصت. بازیگر رقم 6 دومینیک تان جونجین و حمد حزمی دروازه‌بان منتخب مالزی. در این فرصت هلاکی پای برد پیتر شک. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. پادشاهی سال 2022 در کشور تایلند و اکنون در خود مالزی مسابقه مرداکا، مسابقه استقلال. اینجا البته مخلصان دسته ما هستند، نماینده ها و کارمندان از سفارت جمهوری تاجیکستان در کشور مالزی حضور دارند. حتی خود سفیر منتخب سفیر تاجیکستان در کشور مالزی اردشیر قادری هم اینجا بود در بین مخلصان که با ما نشان داشت. قبل از بازی سفیر تاجیکستان در کشور مالزی اردشیر قادری در شهر کوالالامپور
футболбозон вохӯрданд. дар меҳмонхонаи Dorset Grand Sabank онҷо як суҳбате буд ва ҳамчунин имрӯз мушоҳида кардем ки дар баробари кормандони сафорат ҳамчунин албатта мухлисони ҷавон ҳам ба чашм расиданд ки фикр дорам инҳо донишҷӯёни тоҷик дар кишвари Малайзия буданд, дар донишгоҳи таҳсил мекунанд ба тамошои бозӣ омаданд. интизори маросими ҷоизасупорӣ аз дӯстони азиз худрасон мекунам ки аз оғоз дар ҳамин мусобиқа бояд ҳам Фаластин ва ҳамчунин Лубнон ҳам иштирок мекард, вале сараввал Лубнон даст кашида буд пеш аз оғози рақобат ва баъдан Фаластин, мунтахаби Фаластин онҳо ба мусобиқа омадани буданд, вале аллакай гуфтам бо кадом сабаб дастаи мазкур наомад. барои ҳаминам дастаи мо бе баргузор кардани бозии даври нимниҳоӣ якбора ба рақобати финалӣ баромаду дар финал дастаи Малайзияро шикаст дод. Инҷо сараввал ҷоизаҳои инфиродӣ тақдим карда мешаванд. Корбин Онг Лавере Лауренс сараввал ҷоизаи худро мегирад. ӯ дифоъгар аст ва бо эҳтимоли ғолиб акнун ҷоизаи беҳтарин дифоъгари мусобиқаро гирифт. ё на, ба назарам беҳтарин бозигари ҳамин рақобат шуд. Магар беҳтарин бозигари рақобат шуд, бале. Ва ҳамакнун дӯстони азиз, бозигарони кишвари Малайзия оҳиста оҳиста омода ҳастанд то барои медалҳои нуқраи худ боло раванд. Инҷо доварон ҳам ҳастанд. довари асосӣ нишон дода истодааст ки тавассути кадом роҳ мераванд, тавассути кадом роҳ мефароянд ва пеш аз ҳама акнун доварон. инҷо довари бозӣ мӯза ҳоанго хабу дӯстони арзманд ба ӯ кӯмак расонидан Нигоен Трунг хам Хауи Там ва Монкалачи Печри. онҳо сараввал қадрдонӣ карда мешаванд. бале, беҳтарин бозигари майдон шуд Корбин Онг Лавере Лауренс. ман ҳамин андешаҳое ки шумо кардед ман ҳам дорам, вале ба ҳар сурат ба дастае ки мағлуб шуд ба онҳо бояд як ҷоиза дода шавад. онҷо ҷоизаи пулӣ ҳам буд, агар хато накунам $25,000 буд ки ба беҳтарин бозигари рақобат тақдим карда шуд. бозам дӯстони арҷманд Ардашев Қодирӣ ба мо нишон дода мешавад. дар байни онҷо дар байни мухлисон буд. сафири Тоҷикистон дар кишвари Малайзия чанд маротиба ба мо нишон дода шуд. ва макнун дӯстони арҷманд дастаи Малайзия бо тамоми ҳайати худ, бо кули футболбозон барои гирифтани медалҳои нуқраи мусобиқа омаданд. Ahmad Saymon Hazmi bin Mohammad, Matthew Thomas Davis, Dominic Tanjun, Mohammad Faisal bin Abdul, Darren Ye Donglok, Mohammad Sawafi bin Rashid Arif, Aymon bin Mahdi Hanapi, Enric Dos Santos Parafita, Brendan Seng Lingan, Dionjon Chaykuls, Corbin Ong Lavera Lawrence, ҳамчунин Муҳаммад Азри бин Ғани, Шарул Назим бин Зулпакар, Даниэл Сангтинг, Муҳаммад Азим бин Азми, Стюарт Ҷон Волкинс, Серхио Фабиан Агуеро, Бадан Путура Надир
Ноа Хамжун Лани Хамза, Мухаммад Ахьор бин Абдул Рашид, Мод Сухайни бин Хусин, Мухаммад Мухайри Аджмал бин Маҳади ва Квентин Ченг Ичун Хо. Инҳо бозигарони мунтахаби Малайзия ва ҳамчунин онҳое ки дар ситоди мураббиён интимкор мекунанд. Ким Пангон самураббии дастаи мазкур ба ӯ кӯмак мерасонад. Камарул Арифин бин Модшаҳар Эливарасан Эвангон Пао Мерти Висенте Парк Бобе Чокунҳо ки ӯ самураббии дарвозабонҳо аст. Мураббии дарвозабонҳо Парк Ҷонҷон Мод Заиди духтури даста Муҳаммад Ҳарис ҳам дар ситоди духтурон аст ва Стивен Пол Винсдор Мод Ҳасни бин Ҳусайн дар ситоди мураббиёни ин тим ҳастанд. хуб, акнун навбати қаҳрамонҳо аст. дӯстони азиз, навбати қаҳрамонҳо бошанд футболбозони мунтахаби тоҷикистон ҳастанд ки дар рақобати имрӯза тавонистанд бо нишон додани бозии беҳтарин дар ҳамаи самтҳои майдон, дар ҳамаи нуқтаҳои майдон беҳтарин бошанд ва дар ниҳоят беҳтарин будани худро собит карданд. Сараввал Ваҳдат Ханонов пас аз Ваҳдат Ханонов Муродали Ахназаров мебиёяд. бо чанд дақиқа имрӯз дар майдон буд, бозӣ кард. баъдан Далер Баротов чанд фурсати хеле хавфнок дар дарвозаи Далер Баротов буданд, ӯ тавонист аз ӯдай бартараф кардани онҳо барояд. Пас он хуб Вайсиддин Сафаров, баъдан Далер Имомназаров имрӯз ба майдон ворид нашуд. Зоир Ҷурабоев ва пас он Хулмурод Назаров, инҷо Алишер Шукуров, Бубакр Сулаймонов, Баракатулло Неъматуллозода, Нуриддин Ҳамроқулов ва ҳамаи бозигарон як-як ҷоизаи худро мегиранд. Шаҳром Самиев, ҳамчунин Диловар Ҷамшедзода, Шаҳром Самиев ҳам соҳиби ҷоизаи худ мешавад, медали тиллоро ба гардан меовозад ва кули бозигарон Далер Баротов, Зоир Ҷурабоев, Манучер Сафаров, Ваҳдат Ханонов, Парвиҷон Умарбоев, Амирбек Ҷурабоев, Рустам Соиров, Муҳаммадҷон Раҳимов, Руслан Хайлоев, Хулмурод Назаров, Алишер Шукуров, Сафармад Ғафуров, Диловар Ҷамшедзода, Вайсиддин Сафаров, Фахриддин Маҳтамов, Далер Имомназаров, Муродали Ахназаров, Абубакр Сулаймонов, Муҳаммадали Зизбоев, Шаҳром Самиев, Суробхоҷа Юсупов, Нуриддин Ҳамроқулов ва Баракатулло Неъматуллозода. Акнун ситоди мураббиён оҳиста-оҳиста медалҳои худро мегиранд ки инҳо Петр Шегирт аст, ба ӯ кӯмак мерасонанд Бокари Атамазӣ, Гела Шекиладзе ва баъдан буз дар ситоди доварон Берӯз Айниддинзода, Алишер Тӯйчиев, Владимир Крунич, Фаррух Авезов духтури даста, Алифбек Беромов, Абдураҳим Муҳаммадзода, Зарифчон Орматов ва Давронбек Ҷурраев.